na Mbula FM krake tale taki Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere Ndo tale tak na borong na Mbula FM namba 2 na sere su Au wait tu geraki au rebot juga ni stima au ndo tale tak na borong na Mbula Bola bina Fiji Mbula FM namba 2 singa toka Bola bina era roga Mbula FM namba 2 tikoga Mbula FM namba 2 na sere Ni sambula sekongona wakalele akani nonda itukutuku. Akane liuliu ni mate ni tubo renge mbani marama ni siang ni rawa me bako kuata ka endona korni buli na nona baka itabiteki ko endona ngoni buli ena kiana songo ni lotu. Tukuno mbani marama ni tiko na ndondonu ni lewe ni bunua yandua ena nona baka muria na nona baka mbauta me baka toka na nonda yabu ni baka bulewa ni rono ndolu tini katolu. Ia ekaya mbani marama ni nonda yabu ni baka bulewa baka nditaka ni sianga ni rawa ni nda baka ukuataka endua me baka muria na nonda baka mbauta me baka nyo ya na nonda baka tuelewa ya andua. Rakil ka semi takatiko no visa ni tiko endona leo ni bunoi viti kanona itabi tiko me baka wainganga ni be baka mateni taki mai bunoi tani. Ekaya na ibuke ni komisna ni visa turang ni visa Rusia te tunrabu ni sa tiko ngoe na nonda bunua na be matangali wainganga ni be baka mateni taki karto satu baka rau ena kena yado mai sotale ena nonda bunua. Tukuno tunrabu ni sa toka endona tambana siana special drug unit menetikiaba na vika ngo. Pagarita ko tunrabu ni sa tiko eviti na cocaine, crystal methamphetamine, ken amphetamine ka sa tiko ngoe suba kinandi kandondonu mentanama katiko sotale ena buku ni bito se akini leo ni bunua. Sa wandi taka na ministeri ni Mbula ni rasa mate tini kandua na nonda leo ni bunua na buku ni mate na dengi. Sa wandi taki talinga ni sibia ni tini na undolu na leo ni bunua. Sa tau biratiko na mate ngo. Sa wanda biratiko na ministeri na ngunongo endo ni tuba-tuba na kena baluti na mate ngo. Tukuna na minister ni Mbula Dr. Neil Sharma ni veto vitiko na nonda bunua na dengi ka wato kai na type 3 strain kasenge veto bibakandua na nonda bunua. Tukuno Dr. Sharma ni roto sabia singa matiko ni sa tiko sarane tini kalima na undolu na leo ni bunua tau biratiko na mate ngo. Ebunga erasenga tiko ni ngolea ni kivali ni Mbula. Kinangito may tosa takitiko ni batangin dengan di nonon roto bakaruta kina dorbo leo ni timi ni biti. Ena leo ya bitu, ena buku ni Nana Makiani kina sota mai Tokyo ke Hong Kong. Eka nando ni biwata believe ni timi Ben Ryan ni ngandreva meroto bakaruta kiminaka na leo ni timi ndi na ngani tiko bida na maboa. Ena buku ni tikinongo esenga ni bia bako kwa takirto kina na maboa Ryan ena buku ni bako kwa yango ena kena sa leka tiko na ngona ni nonroto bakaruta ki. Ia enangai kadi bagitiko ni mataka na dara na dorbo kartona mbiu no tiko ena buku ni ngoli ani kichapani ena singa moni ti mayango. Mai dawe keri na bakalala kani nonde tukutuku ni mode manda. Tale tak na Radio Fiji One na mwirani nonda bunua. Ando tale tak na borong na Radio Fiji One singa toka boleta ni station ni Almatua. Ando tale tak bale una borong na Radio Fiji One station ni Almatua ilo toka. Ando tale tak bale una borong na Radio Fiji One mandi na station ni Almatua. Au tulgoi korbo ando borong leve na station ni Almatua na Radio Fiji One. Ando borong na Radio Fiji One na station ni Almatua na mandoi tele. Na Radio Fiji One nandu mai biti na bonga ni BNN.